Very good morning, everyone. It's been a pleasure to be here, and also I'm so glad that I'm able to record this video. And it's for my own purpose. And if you think that it's beneficial for you, you're more than welcome to just watch this one. What I'm going to do today is, as per the examination point of view, I'm just trying to synthesize the syllabus here. I probably will not be able to synthesize for the entire syllabus, but I will just go for Unit 3. That is, some people find it very difficult on this one, and let's get into this one. Before I delve into the syllabus synthesis, I think we have to. I have a different approach of looking at syllabus. During this midterm exam, I looked at the content as the focus because there was no much time left. But then we do have a week or more for the examination. So therefore, before term it begins, I thought let's switch into the perspective. Then, I mean, rather than just looking at the unit, the topics, let's go to the reading part. So let's find the topic through the reading, then finding uh, uh, topic first, and then not giving attention to reading. For example, if you're trying to look at this natural science and social science, and then we know this what is the difference between these two faculty, natural science and social sciences. But then, if you try to connect with the Wales article, so this gives much more practical implication for us. We are reading this article, so this is what exactly fundamental difference between the natural and social sciences. In the Journal of Philosophy talks about some of the differences. For example, I have just picked up here. Let's say the Wales says, he talks about core condition. What is core condition? The reference to belief and the reference, no reference to belief, where natural science doesn't really take no any reference, whereas the social science has got a lot of beliefs such as he talks about number two, conditional truth, and then where physical object is there and ignorance and knowledge is there, of course. And then impact of knowledge, subjective laws, whereas change as per the condition in the social science. And then self-fulfilling, where is independent, dependent. So these are the four things he talks in putting different aspects between social science and natural science. I mean, what I'm trying to say here is uh, we have got ideas, we know these things, but then let us try to get into the article. Let's try to get into these reading materials and define things from the reading materials, then defining things from our own perception, even though this is right. That's what I'm trying to connect to the topic with the articles. For example, scientific revolution, paradigms, and these things I connected with the Bones one. So yeah, and then there's a Miller talks about social institution. So you have to read what social institution is. Now, I'm not going to delve into here. Let me go directly to Unit 3. 3 मा जाउँ है. Unit 3 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ तिनवटा रिडिङ मेटेरियल छ। एउटा भास्करको छ, अर्को न्युमनको छ, अर्को चाहिँ बेबन्सको छ। तिनवटा न्युमन छ। एकदम महत्त्वपूर्ण। If you really read these three articles, it will give you the bigger picture on the social science approaches and paradigms. Looking at this three, if you look at this four article, it is very much with the this four is with the Roy Bhaskar's the realist theory of sorry realist theory of social theory of science. So in it's very much attached here. If you this it is with the yeah. So and then if you look at this one, let me just go this one. Draw take this one. And if you look at this positivist one, the interpretive, quantitative methods of social science, critical social science, feminism, and postmodernism, these three things, then you'll find it's very much with the Newman talks about it here. It's Newman's idea that you find it here. Newman's. Sorry, it's not Newman's one. Okay, this is but Newman's. So Newman's talks about the same thing here. We'll deal with later. Right? Now, at the end, there are two other things, two topics, and then uh,
positivist social science and interpretive social science, these two things. So where Bevans talks about this one, which we will discuss it very soon, very shortly. Okay. So now there are every article has got the points. Now it's Bevans is talking about here. Look at Bevans' thought on this one. No, no color here. Bevans. Now, अब हामी के गर्छौँ भनेपछि let's go to delve into these three thoughts, three different topics. What I'm going to do it here is going to you here in the section that uh, we are dealing unit three. Okay, now let's begin with the Newman's one first. Okay, even Bevan's one you can do first. Let's from the last. Okay, Bevan's. Gabriel's one, depending on Gabriel talks about the human social science. It's Rosenberg's idea again. Yeah, let's put it in the. Let's see. Okay. Um, Beginning from the Vasquez, this year one. Vasquez, I have made these questions to answer uh, these four topic that we just talked about it here. So these four topic that we just said, I just uh, made the questions. These four topics that I want to tell with now. So what I'm going to do it here to read the questions for you and then give this bigger picture. What roles, what role does the differentiation between transitive and intransitive objects, right? You know, play a Bhaskara's critical realism, and how does this distinction impact the methodology and aims of social science? Try to be very, very brief. Bhaskar explains two kinds of knowledge or two kinds of objects. You can say anything. Uh, Two faculties. One is transitive, other one is intransitive. Transitive is the one with raw materials or science, such as ideas, theories, models that human beings make. Okay, ह्युमन बिङ्स क्रिएटले गर्छ नि त अनि त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ अन ह्युमन एक्टिभिटी एन्ड चेन्जेस ओभर द टाइम होइन सो इट वर्क्स फर सम टाइम एन्ड न्यू थ्योरी कम्स अप सो इट्स अ चेन्जेबल एन्ड वेयर एज इन्ट्रान्जिटिभ भनेको चाहिँ इट्स अब्जेक्ट रियल स्ट्रक्चर हो मेकानिजम हो विच डज नट चेन्ज बाई ह्युमन इन्टरफेरियन्स सो फर इक्जाम्पल नेचुरल लज डज नट रियली चेन्ज DNA, structure of DNA does not change by human. Human cannot make it. Okay. So they are not dependent on human knowledge. So यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब भास्करले के अर्ग्यु गर्नुहुन्छ भने साइन्स मुभ्स फरवर्ड बाई अनकभरिङ इन्ट्रान्जिटिभ स्ट्रक्चर अब हामीले इन्ट्रान्जिटिभ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले खोतल्ने हो यही नै गर्ने हो that lie observable events त्यहाँ चाहिँ हुन्छ these structures exist even when our theories change okay so understanding intransitive objects allows science to make claims about the world and remain true regardless of cultural and historical context or we are jumping from transitive to intransitive finding the meaning ओके यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ भास्करले चाहिँ अर्ग्यु गर्नुहुन्छ यो गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले तिनवटा ट्रेडिसन भन्नुहुन्छ पहिलो ट्रेडिसन के हो भनेपछि इट इज वाट क्लासिकल फेज भनेर भन्नुहुन्छ क्लासिकल लुक एट द क्लासिकल वान क्लासिकल इम्प्रेजम भनेर भन्नुहुन्छ यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ सो इन क्लासिकल इम्प्रेजमा के हुन्छ भने इट्स अब्जर्भेबल डेटा हुन्छ दे आर डाटास आर अब्जर्भेबल ओके एन्ड देन दिस इज थ्रु सेन्सेस ओके एन्ड देन sorry through senses and then this the knowledge knowledge comes from the direct experience. However, this view is limited because it ignores the human uh, structure or human feeling or human and mechanism. They cannot be directly observed, but still cause events to happen. So you're saying क्लासिकल फेजको हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिकल इम्प्रेसिजम भनेर भास्करले भन्नुभयो नम्बर एकमा यो चाहिँ नम्बर एक नम्बर दुईमा के भन्नुहुन्छ भने लुक एट दिस नम्बर टू दुईमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ ट्रान्सजेन्डर आइडियलिजम भनेर भन्नुहुन्छ जो चाहिँ कान्टसँग इमानुएल कान्टसँग लिङ्क गरिएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब्जेक्ट जुन छ नलेजको यो चाहिँ सेप बाई ह्युमन थटबाट सेप हुन्छ इन दिस भ्यू थियोरिज एन्ड मोडल्स आर
मेड बाई माइन्ड होइन, मान्छेले इन्टरफेयर गर्ने भयो नि त। यो चाहिँ डु नट नेसेसरली म्याच इन्डिपेन्डेन्ट रियालिटीसँग म्याच हुँदैन। नलेज चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ, मे नट रिफ्लेक्ट इन रियल स्ट्रक्चर नहोला तर चाहिँ अर्गनाइज चाहिँ हुन्छ। तेस्रो चाहिँ भन्छ यहाँ, अर्को चाहिँ भन्छ ट्रान्सजेन्डरल रियालिजम भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो उसमा चाहिँ किताबमा चाहिँ अलिकति फरक छ, सरले दिएको नोटमा पावर पोइन्टमा। सो आई दिज अ डिफ्रेन्ट वर्ड। So here is transcendental realism, which Bhaskar says in his book. If you want to know, I can show you the books. If you look at the books, there's in the book itself. Let me just show you for your understanding, so that you won't get confused. In this article, let me just show you by Bhaskar. He talks about this transitive objects of knowledge. Look at here. यो चाहिँ तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् यहाँ होइन, अर्को चाहिँ इन्ट्रान्जिटिभ पनि छ चाहिँ त्यो आर्टिकलमा कि आर्टिकलमा। सो लेट मी जस्ट शो यु दिस वाल। He talks about these three traditions mainly. I will just show you if you're reading this article. Um, Three traditions of philosophy. Okay. Number one, he talks about three traditions, three broad positions of the philosophy of social science. Classical empiricism. He talks of classical empiricism. David Hume पनि भनेको होइन, Hume, he talks about this classical empiricism. Francis Bacon is the one who started this one anyway. And then his transcendental idealism is Kant's views, second thought, okay, second thought. So, and then last one, we can show it to you, is, and then transcendental realism, the third one, okay. So there are three positions, which is advanced here may be characterized. It regards of the objective knowledge as the structure and mechanism that generate phenomena, okay. So the knowledge is produced by social activity of science. The knowledge जुन हुन्छ त्यो चाहिँ produce हुन्छ. These objects are neither phenomena nor human construct imposed upon the phenomena, idealism, but real structure which endure and operate independently. मानौ यहाँ चाहिँ नलेज छ, हामी चाहिँ यहाँ छौँ, यो चाहिँ अपरेट हुन्छ, यो अपरेट हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली अपरेट भइरहेको हुन्छ। सो भनेर चाहिँ यो रियलिजमले भनिरहेको हुन्छ। सो इट्स अबाउट दि आवर एक्सपिरियन्स एन्ड कन्डिसन विच अलाउ अस टु एक्सेस, वी हेभ द एक्सेस थ्रु दि experience or I mean we can access it. It doesn't need human construct चाहिँदैन, तर चाहिँ यो चाहिँ एक्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ रियलिजमले भन्छ, जो ठ्याक्कै इम्पेरिसिजमको उल्टो हो। एगेन्स्ट इम्पेरिसिजम द अब्जेक्ट अफ नलेज आर स्ट्रक्चर हुन्छ नि होइन, इभेन्ट्स हुन्छ नि। अगेन्स्ट आइडियलिजम, आइडियलिजमको उल्टो हो रियलिजम, दे आर इन्ट्रान्जेटिभ आइडियलिजम हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ के हुन्छ भने नलेज चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ, बट देन वी डोन्ट निड ह्युमन इन्टरफेरेन्स भनेर चाहिँ यसमा भनिन्छ। क्लियर हुनुभयो है, तिनवटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब भास्करले के भन्छ भने नाउ वी गोज बियोन्ड, हि सेज लाइक वी निड टु हेभ दिस अन्टोलोजी जुन एक्जिस्ट हुन्छ, अनि एपिस्टोलोजी हाउ वी नो द्याट वान मस्ट बी केप्ट सेपरेट। अन्टोलोजी एन्ड एपिस्टोलोजी हेज टु बी इन सेपरेट भनेर चाहिँ भास्करले यहाँ भन्नुहुन्छ। अरू पढ्नु होला। अनि कन्क्लुजनमा के छ भने भास्करको एप्रोच के छ भनेपछि साइन्टिफिक नलेज इज अबाउट रियल इन्ट्रान्जिटिभ स्ट्रक्चर्स द्याट एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली अफ अस हुन्छ, while our theories and models are transitive and created by humans. To understand this structure, a good philosopher of philosophy of science must include both dimensions, intransitive and transitive. दुइटै इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर भास्करको मेन थट चाहिँ हो। इफ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस थ्री थिङ्स एट लिस्ट इन अ सर्फेस लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्ड इन अ to get this overview, I think this we can answer all the questions that comes from Bhaskar. Okay. Now, second one. Let's go to the second one. Second one is more on this Newman's thought, Newman thoughts. There's a slightly different because Bhaskar talks about the tradition of philosophy, whereas Newman talks about the approaches of in a different approach of methodological approach. Okay, so I have framed the questions using Newman's wrong spelling here, Neumann, Newman discussion, the major philosophical foundation of social science, explain a single organized paragraph the key ideas behind the three main approaches: positivist, interpretive, and critical. So I PPS, yeah, PPS, PSS, sorry, uh, PSS, PSS, and then ISS, and then CSS.
अर्को पनि छ फेमिनिस्ट र पोस्ट मोडर्न पनि छ बट आई विल किप इट हियर बिकज ही सेज द्याट थ्री मेन थिङ्स social science are more complex, very complex. And then if you want to read article, it's here. You can read the article here. It's very interesting. I love this article if you can. So it's very interesting article. You can just go into this article if you want to have it. It's yeah. He talks about three approaches. Look at here, three approaches. I'm sorry here. Let me just go to this one. Three approaches. Look at here. So three approaches. What is this? PSS, IUSS, and critical. And he adds another two as well. So if you look at this one, he adds another two as well. So even though he talks about these three approaches, and then it's very interesting. Just look at even the heading. Uh, Many people ask whether the social science are real science. They think only of the natural sciences, physics, chemistry, biology. The meaning of the science significantly shapes how we do social scientific research. We can define science in two ways. One is practicing social scientists actually do and how the institution of science operate. Second, what philosophers have dissected as the core meaning of the 21st century science. Okay. So you can read this article if you want, but then it's very interesting I mean, I find it very interesting though. Now, looking at this one. Now, social science has got complex. It's very, than many people realize. The complexity of influence how social science research is carried out. There is not just one way to do science. एउटा मात्र तरिका छैन नि त. There are many ways, many typesहरू छन्, many possible methodहरू छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ. Each approach of social science is built on the certain. हरेक एप्रोच चाहिँ एउटा आफ्नो फिलोसफिकल बिलिफमा बसेको हुन्छ. सो न्युमनले के भन्नुहुन्छ भने यहाँ तीनवटा डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ. लेट्स टक अबाउट थ्री डिफ्रेन्ट एप्रोच द्याट ही टक्स इज सेयरिङ. द फर्स्ट वान इज ही सेज अबाउट दिस पिएसएस, पोजिटिभिस्ट सोसल साइन्स. है यो चाहिँ क्लासिकल इम्पेरिसिजम जस्तै हो. जस्तै उदाहरणको लागि पोजिटिभिजम कुरा आउँछ यहाँनिर. अनि यहाँ चाहिँ नेचुरल साइन्सको कुरा आउने भयो. यहाँ चाहिँ लोजिकल इम्पेरिजम कुरा आउने भयो. यहाँ चाहिँ कन्भेन्सनल ल कुरा आउने भयो. यहाँ पोस्ट पोजिटिभिजम पनि आउँछ अलिअलि. नेचुरलिजम कुरा आउँछ. यहाँ चाहिँ बिहेभियरिजम कुरा आउँछ. दिज आर द थिङ्स दे आर लुकिङ फर न्युमेरिकल डाटा होइन. यो चाहिँ सर्वे कुरा भयो. क्लासिकल यो एक्सपेरिमेन्टको कुरा भयो. अब्जर्भेसनको कुरा, यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको कुरा भयो. क्वेसन के हुन्छ भने के एक्सपेरिमेन्टले नै चाहिँ हाम्रो सबै कुरालाई जनरलाइज गर्न सक्छ त? के यसले ह्युमन फिलिङहरू ल्याउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन चाहिँ छ यसमा. दोस्रो, आइपिएस भनेको इन्टरप्रेटिभ सोसल साइन्स. हि सेज अबाउट दिस. नाउ वी निड टु रियली इन्टरप्रेट दिस वान. एन्ड द सोसल साइन्स सोसियली क्रिएटेड मिनिङ चाहियो नि त यसमा. यो आइपिएसमा हामीले चाहिँ यो वेबरको भर्सेटिम बस्टेहिम जसलाई चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ. जर्मनमा भर्सेहिम भन्छ, नेपालीमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो. अनि अर्को एउटा वर्ड छ हर्मेनेटिक्स, मिनिङ निकाल्नु पऱ्यो नि त. त्यो कुरा चाहिँ इन्टरप्रेटिभमा आउँछ. मैले यहाँ चार्ट बनाएको छु यो उसलाई भनेर. यो चाहिँ पोजिटिभ सोसल साइन्स कुरा भयो, फोकस अन नम्बर्स. एन्ड इन्टरप्रेटिभ सोसल साइन्स कुरा भयो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिङ मेकिङ प्रोसेस भनेर भन्छौँ. बर्स्टेहिम भनेर भन्छौँ. जर्मनमा भर्स्टेहिम भनिन्छ. अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अर्को आइपिएसको बारेमा भइहाल्यो. आइएसएसको क्वेसन छ कि आइएसएसले साँच्चै ल्याउँछ त भनेको कुरा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ. किन भनेपछि डज इट रियली ब्रिङ दिस मिनिङ? डज इट, फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मार्क्सले कुरा गर्नु हो. मार्क्सले के कुरा गर्नु हो भने समाज दुई भागमा बाँडिएको छ. एउटा चाहिँ प्रोलेटरेट हो, अर्को चाहिँ बुर्जुवाइज भयो. यो चाहिँ पुँजीवाद. अर्को चाहिँ शोषण भएको ग्रुप भयो. अब इकोनोमीले डिभाइड गर्यो. केले गर्यो? इकोनोमीले डिभाइड गर्यो. नाउ दिस द प्रब्लम छ के इकोनोमी मात्रै त्यो चिज हो त डिभाइड गर्ने, अरू कुनै पनि छैन त्यो चिजहरू? कि अरू अरू थोकले डिभाइड हुँदैन समाज भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरप्रेटले प्रश्न गर्छ. क्वेसन्स. द्याट्स वाइ एनोमली कम्स एन्ड क्राइसिस बिगिन्स एन्ड द न्यू थट इभल्भ्स, राइट? देन क्रिटिकल सोसल साइन्स इभल्भ हुन्छ. यो तरिका अर्को तरिका छ. यो तरिकाले के भन्छ भने इट इज नट सिङ्गुलर वे अफ dividing or differentiating. There are multiple layers are here भनेर भन्छ. It's not just economy divides society. It's about their language होला होइन, पोलिटिक्स होला होइन, अनि पावर होला, अरू पनि थुप्रै लेयरहरू छन् जसले चाहिँ समाजलाई बाँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिटिकलले गर्यो. फर इक्जाम्पल द फ्र्याङ्कफर्ट स्कुल अफ थट विच केम इन 1930s, राइट? 1930s. यहाँ चाहिँ के भन्छ भने सिएसएस फोकस एक्सपोजिङ सर्फेस लेभल डिस्टोर्सन, अन्डरस्ट्यान्डिङ मल्टिपल लेभल्स अफ रियालिटी, प्रमोटिङ भ्यालु बेस्ड एक्टिभिजम फर ह्युमन इम्पावरमेन्ट भनेर चाहिँ उसले क्रिटिकल सोसल साइन्सले चाहिँ भन्छ. त्यस कारणले यहाँ चाहिँ न्युमनले चाहिँ तिनवटा कुराहरू एप्रोच कुरा गर्छन्. केही प्रश्नहरू पनि छ सिएसएसको.
It's not really helping us even after they did सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्स कहाँ छ त भन्ने कुरा उनीहरूले गर्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रश्न चाहिँ छ। अनि मैले अरू पनि भन्छन् फेमिनिस्ट र पोस्ट मोडर्न पनि छ है भनेर भन्छ पछि है त्यहाँ जोडिएको छ। फेमिनिस्ट भनेको चाहिँ स्पिक मोस्टली वुमन हु आइडेन्टिफाई फेमिनिस्ट एन्ड इन्टेन्सली युज द फेमिनिस्ट भ्यू पोइन्ट Modernism based on the logical reasoning, whereas postmodernism argue that knowledge about social life can be sometimes expressed not just the reasoning but also through the stories, art, culture भन्ने कुरा पोस्ट मोडलले ल्यायो। त्यो ट्रुथ इज रिलेटिभ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। सो युर ट्रुथ इज नट एभ्रिबडिज ट्रुथ भन्ने कुरा पोस्ट मोडलले गर्यो। कन्क्लुजनमा नो सिङ्गल ट्रुथ, नो सिङ्गल एप्रोच, देयर मल्टिपल एप्रोच भन्ने कुरा चाहिँ सोसिएसनमा भन्ने कुरा भयो। इट्स नट जस्ट वान एप्रोच द्याट क्यान रियली अन्डरस्ट्यान्ड सोसाइटी, इट्स बिगर, इट्स मल्टिपल इयर्स। अब लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेबनको कुरा गर्छौँ। बेबनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ के छ भने बेबरको यो आर्टिकल छ। त्यो आर्टिकल अब पढ्ने समय त छैन होला, तैपनि म जस्तो बुझाउन चाहन्छु तपाईँलाई कतिको सम्भव छ। आइम नट स्योर हाउ or I'm able to do it. If you look at Bevan's article, this is the article that Bevan writes here, and it's very interesting. I think this you will enjoy reading this one. If you have not, you can try it. It talks about this interpretive quantitative method for social science. So, what does it mean by interpretive quantitative method? भनेर अहिले हामी सोध्न सक्छौँ। यदि उसको फिलोसफीमा त बुझ्नुभयो भने you can ask any question. You can respond any questions that comes from Bevan's article. Quantitative. He says quantitative social science is traditionally linked with positive. यसैमा हो नि त क्वान्टिटिभ, हामीले पोजिटिभिजम भन्ने बित्तिकै क्वान्टिटिभ भन्छौँ। यसमा जुन दिएको छ, अब यसमा के युजिङ गर्छ भनेपछि अब्जेक्टिभ के हो, नोएबल रियालिटी वी हेभ टु नो। हाउ क्यान वी बी अ पोजिटिभिस्ट विदाउट नोइङ द फ्याक्ट। However, उहाँले बेबनले के भन्नुहुन्छ भने युजेस अल्टरनेटिभ वेज न वी हेभ टु इन्टरप्रेट इभन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्ने कुरा भयो। कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त फेरि होइन। सो जेनेरेटिङ प्रोसेस छ, एउटा डेटालाई जेनेरेट गर्ने प्रोसेस छ, त्यो थ्योराइज छ, अप्सन अब्जर्भेबल छ, रियल वर्ल्ड मेकानिजमहरू छ, त्यसले चाहिँ अब्जर्भ डेटा गर्छ। तर यसको मुख्य चरित्र अर्थात् गुण के हो भनेपछि यसले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छ, मोडलिङ गर्छ, ट्राइङ्गुलेसन गर्छ, त्यसबाट चाहिँ रिफ्लेक्सिभ थिङ्किङ चाहिँ निकाल्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरप्रेटिभ क्वान्टिटेटिभ मेट्रिसेसमा उसले भन्छ। यो बुझ्नुलाई के गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बुझ्नको एउटा चार्ट देखाउन चाहन्छु। लेट मी जस्ट सेयर अन स्क्रिन, ओके, जस्ट टु मेक इट इजी। वाइट स्क्रिन इज देयर नट, लेट मी जस्ट opening the whiteboard will stop there. Okay, let me just, okay. Now I'll try to do as fast as much as possible. Let me just right. Now let me just okay, it's reloading again. Right. There is a x-axis and y-axis. Okay. Now here. Now what is here is this is let me just show it to here. For example, this is axis. This is on the low scale theory, high skill theory. Okay, high skill theory हो यो। अनि यहाँ चाहिँ क्लेम छ, क्लेम एबाउट द मेकानिजम, क्लेम, यो क्लेम यो चाहिँ मोर इन्टेन्सिभ हुन्छ। अनि अब यहाँ के छ भने चाहिँ लोजिकल पोजिटिभिजम छ, सरी लोजिकल पोजिटिभिजम भन्ने भयो। यहाँ चाहिँ इम्पेरिकल पोजिटिभिजम भन्ने भयो। तर यहाँ छ ब्ल्याक बक्स डाटा, बिबी डेटा यहाँ चाहिँ छ ग्राउन्डेड इन्टरप्रिटेसन है। ल यदि हामीले चाहिँ थ्योरिजमा हाईमा गयौँ भनेपछि हामीले पाउने भनेको इम्पेरिकल पोजिटिभिजम र लोजिकल पोजिटिभिजम हो। अब थ्योरी लोमा पऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भन्छ, डेटालाई हामीले क्लेम गर्छौँ, ग्राउन्ड थ्योरीमा हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ। अब बेबन्सको भनाइ नै यही हो कि हामी चाहिँ वी हेभ टु गो टु दिस मोर इन्टरप्रेटिभ पार्ट, दिस पार्ट। आई थिङ्क आई वुड बेटर सो यु this one, better show you let me just show you the screen now. Show you the screen. Now, what I'm going to show you is his article itself. That will give you the bigger picture. Okay, now here. Look at here. So he says about big data. He says about, look at here, empirical positivism and psychology भयो, and logical positivism, economics भयो,
बिग डेटा छ एन्ड सोसियोलोजी छ। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि लुक एट हियर, सी डिग्री अफ थ्योरी चाहिँ यहाँ बढिरहेको छ, यहाँ हाई छ, यहाँ चाहिँ लो छ होइन। तर क्लेम्स एबाउट क्याजुअलिटी चाहिँ यहाँ चाहिँ मोर एग्रेसन मोर मोर मोडेस्ट भन्ने भयो होइन। अब यदि हामी चाहिँ यदि हामी चाहिँ हाईमा जाँदै गर्छौँ थ्योरीमा हाईमा जाँदै गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, त्यो पोजिटिभिजममा हेर्छौँ। तर यदि हामी चाहिँ थ्योरी लोमा गयौँ भनेपछि हाम्रो एक्सपिरियन्स के हुन्छ, ज्यादा हुन्छ, क्लेम्स एबाउट क्याजुअलिटी आर मोर मोडेस्ट मोर एग्रेसिभ हुन्छ। So Bevans is saying, let's go back here, and then delve it here because data is here. We have to interpret this data and understand more on the human feeling, human experience. So that's what he's saying. Bringing interpretative data will give you much sound way of doing social quantitative research भनेर उसले भन्छ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब हेरौँ त यहाँ कसरी गर्ने भनेपछि सो के हो त क्यारेक्टर, हामीले मेजरमेन्ट गर्ने, मोडलिङ गर्ने, ट्राइङ्गुलेसन गर्ने र कम्पेरिङ डेटा विथ द मल्टिपल सोर्स अफ लेभल्स, रिफ्लेक्सिभ थिङ्किङ आउँछ नि त। दिस पर्सपेक्टिभ मुभ्स बियोन्ड द सिम्पल एजम्सन्स द्याट भेरिएबल्स कज भेरिएबल्स, एबाट बी गर्ने मात्र होइन, एमिङ फर द मोर सब्सटेन्सिबली इन्ट्रेस्टिङ एन्ड मिनिङफुल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। इट्स नट जस्ट कज एन्ड इफेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भनेर, ए टु बी पोजिटिभिस्ट जस्तो होइन भनेर चाहिँ उसले भन्छ। पोजिटिभिस्ट हेज बिन सो मच क्वान्टिटिभ रिसर्च इज सो मच डन्टेड बाई द पोजिटिभिस्ट, लेट्स कम ब्याक फ्रम दियर एन्ड इन्टरप्रेट भनेर उसको मुख्य थिसिस हो। अनि यसले के भन्छ भने आर्टिकल यसले बेबलले के भन्छ भने इन्टरप्रेटिभ एप्रोच क्यान मेक क्वान्टिटिभ मेथड्स मोर एप्लिकेबल एन्ड मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल आर गिभिङ सोसियोलोजिज एडभान्समेन्ट बेनिफिट्स मोर फ्रम इन्क्रिजिङ सफिस्टिकेसन अफ इट्स पिपल देन इट्स स्ट्याटिस्टिक्स। बुझ्नुहोस् है, एकदम गहिरो कुरा छ। In order to make more applicable and understandable, we have to switch into the quantitative methods where integration of measurement, integration of modeling, integration of triangulation, integration of reflexive thinking can help us in a practical skill भनेर चाहिँ बेभन्सले भन्नुहुन्छ। So these three article will all cover, look at these contents. He talks about positivist interpretation बेभन्सको भयो, अनि क्रिटिकल सोसल साइन्स इन्टरप्रेटिभ क्वान्टिटिभ मेथड्स जुन हामी तिनवटा कुरा गऱ्यौँ होइन, पिएसएस आइएसएस सिएसएस एन्ड एडिङ टु दिस थिङ्स फेमिनिजम पोस्टमोडर्निजम भन्ने कुरा भयो नि त होइन। सो विथ दिस थिङ्स the unit 3 is over, and thank you so much for watching this video, and I hope that you will really enjoy reading these articles and then preparing for the term exam. All the best, and we'll come back again for the next unit for maybe the day after tomorrow. Thank you.